Weche moko bende en jatend migawo mochung'ne weche mag lweny e pacho ka Eugene Wamalwa okwayo jo Kenya mondo oyiene jolar kombe duto te madwaro kombe ahinya to mago mag ker mondo koro luore konde Kenya duto te maonge ng'ukni moro amora. Wamalwa wacho ni siasa biro mapek ahinya mar campaigns nikech yiero mabende koro chan tim dwe mar boro higani en gima nyalo biro bedo maber ahinya kapo nono nitiere kwe kinde duto te ma itimo campaigns. Omedo seyo jotelo mantiere imbo mar Kenya mabende koro ne wacho ni ok giyie jomoko obed kod romo ma bende koro nichede bagi Buhungu Stadium kata mani chokoro tim tarik 31 giko higa mokadho. Olero ni Kakamega e log tich mar imbo mar Kenya ma okonego beni koro jomoko gole siem ni jowetegi moko okonego beni koro dhiye. Onyiso oganda Luhya mondo koro sir ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nikech mane jalno ma bende en gadier ni dhi bedo ker kochopo bang' yiero ma idhi tim tarik 9 dwe mar aboro higani. Kijana moja anaitwa Malala alikuwa amesema eti hamwezi kanyaga Kakamega, na yeye tumemwambia Kakamega ndio headquarter ya nyumba ya Mlembe. Wanasema mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Sisi Waluhya watu wa nyumba ya Mlembe tukiwa na jambo, headquarter yetu ni Kakamega. Tukikutana Buhungu tuamue, si tumeamua. Sasa ndugu yetu Malala nafikiri jana amejifunza ya kwamba Kakamega sio bedroom yake. Kakamega ni bedroom ya Waluhya wote na ndio headquarter yetu. Know that there will be Kenya after 9th of August 2022. Kwa hivyo tuataka tufanye siasa za amani. Tuataka watu wote wawe free kutembea kote Kenya kuuza sera zao. Tuataka mzee wetu Raila Odinga na Azimio, timu yetu ya Azimio la Umoja watembee Kenya yote waweze kuuza sera zao. Tuataka Deputy President William Ruto na timu yake ya UDA wawe huru kutembea kote wauze sera zao. Hata ndugu zetu wa Oka pia wawe huru kutembea Kenya wauze sera zao kwa amani. Sawa sawa? Hatutaki tuone siasa ya vita, siasa ya fujo mwaka huu wa 2022. Tunataka nini? Amani. Na mtu ashinde kulingana na sera zake. Wakaniuliza Ogwasle, rais wa 5 ni nani? Serikali ijayo iko wapi? Watu wa Bungoma pia tulienda nanyi mkaniuliza Kwesle tuonyeshe. Na watu wa Kakamega jana wameniuliza Nangofia tuonyeshe. Na mimi nimesema serikali ijayo itaongozwa na Raila Amolo Odinga.